درود دوستان فوتبال. در برنامه فوتبال تاجیک نتیجه گیری از چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال ادامه دارد و این شام ما سری موضوع فعالیت داوران خواهیم گفت و برای یک صحبت نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، راهبر کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف و راهبر دپارتمنت داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم عبداللهیف را دعوت کرده ایم. خوش آمدید. خب البته مسئله خیلی مسئله داغ است، مسئله خیلی مبرم است، چون که اگر در برنامه‌های قبلی ما رو تماشا کرده باشید، برخی از مهمانان ما که دعوت شدند در اینجا از فعالیت داورانی ما اندک اظهار نگرانی کردند و شما رو برای آن دعوت کردیم که شما هم منبری داشته باشید که تا اندیشه های خود در این باب البته ابراز داشته باشید. همه ما و شما خوب میدونیم که اندیشه مناسبت با فعالیت داور همین است. اگر حرکت داور، فعالیت داور با منفعت ما است، پس ما راضی هستیم، اگر نه پس ما ضد هستیم. این صرف اندیشه انفرادی من است. من میخواهم که ما بعد از همین اندیشه صحبت خود آزاد کنیم و من از علیشیر دادجان رو خواهش میکنم که نخست شروع کنن که مثال ما داوران رو در بازی های لیگ عالی و لیگ یکم اصولا چگونه انتخاب میکنیم و البته چگونه آنها رو آماده میکنیم با بازی ها عموما با موسم. خواهش میکنم. سلامت باشه. تشکر. خوشبختانه تلویزیون ورزش برای ما همچون یک خانه دوم است. البته. لیکن تشریف امروزه شخصا من با یک مسئولیت خاصه است. زیرا موضوعی که ما امروز با تماشابینان عزیز تلویزیون ورزش با دوستداران فوتبال محاکمه میکنیم و اندیشه خود را ابراز میکنیم، بسیار مسئله دشوار است، بحثناک است. بله بله. مسئله که البته از جانب متخصصان، مخلصان، مربیان دستا اراده خیلی زیادند. ما ایران نباید این کار کنیم، چون که نه این کار کردن اون نه حقوق معنوی داریم نه حقوق یوریدیکی. ما وظیفه داریم که این کمبودی ها رو بررسی نماییم، از پس برطرف کردن کمبودی ها باشیم و البته از طرف دیگر بحث و جای داشتن کمبودیا نسبت داوری در فوتبال این از طرف دیگر یک چیز مقرری است. بله بله. داوری قسمت فوتبال است، قسمت جدا نشونده فوتبال است. حتی خطای داور هم. خطای داور هم. تا دمی که فوتبال است، فوتبال بی داور نمیشه. تا دمی که داور است، داور هم آدم است، انسان است. بله بله. بحث میشد، خطاگی میشد. این هم یک پهلوی فوتبال است، پهلوی ورزش است. این چیز نه فقط در فوتبال به نظر میرسد، بلکه در تمام نمودی ورزش. نه که اون معنی اون نداره که ما همچون مسئولین، همچون نفرایی که در همین سمت در فدراسیون فوتبال تاجیکستان فعالیت میکنیم کمبودی ها رو انکار مینماییم. ما البته باید همه روزه باید این مسئله توجه داشته باشیم، یک تحلیل خاصه داشته باشیم و من فکر میکنم که امروز ما نیز آماده ایم با همکار من رستم عبداللهیف و تمام اون سوال ها و تمام حتی ایراد هایی که از جانب مخلصا، مربیا، از جانب شما روزنامه‌نگارا باشد تا اندازه پاسخ گردانیم و بعضی اون فکر و عقیده خود را به تماشابینان عزیز ابراز نماییم. البته کورس های آموزشی زیادی برگزار میشوند قبل از آغاز موسم، در روند آن هم برگزار میشوند. خب هم برای داوران مرکز، هم برای داورانی که کمک رسان داورها، برای داوران ور، خلاص در همین باره ها میخواستیم. سلام علیکم. تشکر زیاد. هر سال پیش از موسم داورو کورس های آموزشی در دوام 10 روز برای که هم نظریه هم عملی برگزار میگذارد و با این کورس ما کوشش میکنیم هم ساله دستوردهنده‌های خارجی دعوت کنیم. کورس ها از این عبارت می شود که آمادگی برای کورس اساسی، چیزی که بود در موسم گذشته، بعد از آن تحلیل بازی ها گذشتگی ها که در پیش از همه چیزی مهم است، چون که چمپیونات خودمان است. بعد از آن دستوردهنده خارجی یک نوآوری برای بچه میفهماند و این چیزها از درس عملی میگذرد. کورسمون نه فقط برای داوران، هم برای کمک داوران
доварои вар, чунки шумо медонед ки албатта бе доварӣ литсензия вар гирифта намешавад, иҷозат намешавад. барои ҳамин и ҳама каса ҳама ҷоя якҷояда мо ташкил мекунем, мегузаронем дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон. дар давоми ҳамин мавсим чанд шикоят аз клубҳо ба департамент ворид шудааст ва чӣ гуна онро баррасӣ кардед? нисбат ба соли гузашта мо камтар имсол шикоят омада буд аз тарафи даставо. агар ки гӯем ки расман соли гузашта буд 12 шикоят, имсол расман 7 шикоят омада расидагӣ. албатта ин чиз аз назар мегзарад. шумо худтон медонед ки мо ҳар ҳафта баъд аз даври гузашта омада наворое ки сабт шудагӣ ба департамент барои таҳлил мегирем. новобаста аз ин бо мо дар сервери вар чизе ки дорем, ҳар ҳафта нозироне ки бозиҳо гузарондагӣ сабти онлайн дарсҳо ёки гӯем ки таҳлили бозиро мегузаронанд. баъди ворид шудани шикоят гӯем ки наворо кӯтоҳ карда бурида мешаванд ва ба комиссия экспертӣ тибқи онлайн равон мешавад. И дар унҷо 4 нафари хориҷӣ ва 1 нафари ай Тоҷикистон, мутахассиси Тоҷикистон ҳама тарафа мебинанд ва фикрҳои акидаи худшона меороранд. баъд аз он мо ин чизро ба кумитаи доварон пешниҳод мекунем ки комиссия экспертӣ қарори фалон қабул кардагӣ ва барои гӯем ки ҷарима кардани довар ёки фаҳмондан ба даставо чӣ гуна чӣ барои чӣ экспертҳо гӯем ки қарори худшон амхил кардагианд. бубинед ки чанд андоза то кадом андоза ин ҳамин мавсим қарорҳое буданд ки масалан ба нафъи худи доварон буданд ё ки баръакс ба нафъи шикояткунандагон буданд? метавонам гуфтам ки ба аз 7 шикоят ҳақиқатан дар 3 шикоятҳое ки аз тарафи дастав омада буд, се маротиба довару ҳақиқатан иштибоҳ карда буданд. буданд ҳолатҳое ки мо доваронро аз чанд бозӣ маҳрум кардем? бале, албатта. новобаста аз он ки шикоятҳо мебиёнд аз тарафи дастав, ман чӣ хеле ки шумо дар пеш ҳамин гуфта будам ки мо ҳама бозиро таҳлил мекунем. новобаста аз ҳамин мо бо чизи иштибоҳи доварро худмон меёбем, ин чизам бартараф мекунем ки масъалае ки довар беканор мешавад аз бозиҳо, барканор мешавад. оиди ҳам масъала баъзе гуфтаниҳо доштам, агар иҷозат бошад. албатта. рустам абдуллоев дуруст қайд карданд, на ҳама вақт нисбати доварон ягон қарор қабул карда мешавад, доваро ҷазо мегиранд, новобаста аз он ки эътироз ҳаст ё нест. баъзан худи департамент вақти анализи бозиҳо ин ё он камбудиро ошкор карда аллакар дар доираи ваколати хуб, дар доираи низомномае ки аз ҷониби департаменти доварону нозирони федератсияи футбол қабул шудааст, аллакар қарор мебарорад. баъзео камбудиҳо ҳатто мадди назари худи даставо мемонад, не ки департамент, бори дигар такрор мекунам, дар доираи ваколати худ қарор мебарорад. оиди шикоятҳо, ҳозир Рустам Абдуллоев оиди 7 шикояте ки ба расмият дароварда шуд ҳарф заданд. шикоятҳо зиёдтар буданд. лекин мутаассифона ман чизро бояд ҳатман гуфта гузарам барои оянда, барои бартараф намудани дар ин самтам камбудиҳо мутаассифона кам нестанд вазъиятҳое ки ҳолатҳое ки мутаассифона дастаҳо, роҳбарияти дастаҳо, мураббиҳо, он нафарое ки дар ҳамин самт масъуланд, ҳамун тартиби ба расмият даровардани шикоятро аз рӯи низомнома ба иҷро расонида наметавонанд. мо имрӯз ҳарф задем оиди 7 шикояте ки ба расмият дароварда шуд. яъне талаботи аввал ҳатман дар протоколи бозӣ бояд қайд шавад. баъд аз он дар муддати 24 соат ба унвони Федератсияи футболи Тоҷикистон шикояти расмӣ бо пешниҳоди наворҳое ки
онҳо шикоят доранд, норозигӣ доранд, бояд пешниҳод карда ба шавад. қавли далели шайъӣ. бале, дар ҳамин сурат мо ҳуқуқ дорем, мо ҳам ҳамчун масъул ҳуқуқи онро надорем ки шикояте ки ба расмият дароварда нашудааст онро баррасӣ намоем. ин як омили беҳад муҳим аст. баъдан баъзан намояндаи дастаҳо эрод мегиранд ки барои чӣ шикояти мо беназар монд, бетаваҷҷӯҳ монд. мо дар доираи ваколати хуб чӣ шикоят аст дида мебароем, не ки баъзан расман ҳамонро эълон карда наметавонем, барои он ки шикоят худи тартиби ворид шудани ҳам шикоят аз рӯи бархилофи талаботҳои низомномаи Федератсияи футболи Тоҷикистон аст. ин як чизи муҳим аст, не ки тартиб аст, низом аст. гоҳ мешавад ки дар протокол сабти шикоят нест, не ки 2 рӯз 3 рӯз пас аз гузаштани як муддати муайян, ҳатто ба назар баъзан вақт 1 ҳафта пас баъзан шикоятҳо ба унвони Федератсияи футболи Тоҷикистон мерасид ки мо онро аз рӯи талаботи низомнома ҳуқуқи баррасӣ карданро надорем. ҳамин ҳам як чизи муҳим аст. дар асл шикоят аз ҳафта зиёд буд, лекин на ҳамаи онҳо ба расмият дароварда шуда буданд. ва ман борҳо даврае ки ҳатто сарпарасти соҳам будам, ҳангоми вохӯрӣ бо намояндаи дастаҳо борҳо ҳаминро қайд мекардам ки албатта шикоят, эрод, эътироз кардан ин ҳуқуқи шумо. шумо ҳуқуқ доред. барои ин ки кам нестанд вазъиятҳое ки аз як қарори баровардаи довар ё кӯмакдовар ё ки доваривар баъзан тақдири як мураббӣ ҳал мешавад, тақдири даста ҳал мешавад, тақдири шояд чемпионӣ ҳал мешавад, ё тақдири он ки кадом даста лигаи олиро тарк мекунад, кадом даста ба лигаи олиро хат мегирад. яъне ки аз ин омил як тақдири як даста як шумораи зиёди нафарро ҳал мешавад. ин ҳама маълум аст, ин ҳама барои мо пӯшида нест. ҳуқуқи шумо аст, муроҷиат кунед, баҳс кунед, эрод гиред, эътироз гиред, не ки эҳтиромона хоҳиш он тартибу низоме ки муайян шудааст ҳамонро риоя кунед. яъне ки сари вақт муроҷиат, наварҳои видеоӣ ва мо баъд ҳамон худи шикоят чанд этапи худро дорад. аввал ки Рустам Абдуллоев қайд карданд, кумитаи ба унвони роҳбарияти Федератсияи футбол ирсол мегардад. баъдан ба комиссияи экспертӣ хулосаи худро ки баровард, кумитаи доварони нозирони Федератсияи футболи Тоҷикистон қарори худро мебарорад. дар асоси қарори кумита баъд департамент ин ё он қарорро қабул мекунад нисбати ин ё он довар. ин як протседураи калон аст. ин ҳамарӯза ҳар ҳафта ин масъала зери таваҷҷӯҳи мо масъулини Федератсияи футболи Тоҷикистон аст. лекин бори дигар ман қайд карданам ки ин маънои он надорад ки камбудӣ нест, хатогӣ нест ё ки эътироз нест, эрод нест. инро мо ҳеҷ вақт инкор намекунем. ҳаминро ман мехостам аз тамошобинони азиз эҳтиромона хоҳиш кунам ки иҷози мақсади мо рӯпӯш кардани ин ё он камбудӣ нест. бубинед ки хуб дар сурати ошкор шудани ман ҳамин камбудии довар, албатта он ҳаҷмаш ҳам маълум мешавад ки масалан то кадом андозаи он маълум мешавад, то кадом андоза масалан як довар чӣ иштибоҳи хеле сахту бузурге кардааст. масалан бо назардошти ҳамин то куҷо доварон ба кадом шакл баъд ҷаримабандӣ мешаванд? аз ҳисоби молӣ ё аз ҳисоби масалан бартараф шудан аз чанд бозӣ, яъне чӣ аст? бартараф шудан аз гузарондани чанд бозӣ ҳам дар баробари худ аллакай ҷаримаи молӣ ҳам дар назар дорад. яъне ки ӯ бозӣ ки доварӣ накард гонорар намегирад. ин паҳлӯшам аст. аллакай ӯ ба ҳамун хатои нодуруст ноодилонаи баровардаи худ аллакай худро ҷазо дод аз ҷиҳати молиявӣ ҳам. баъдан биёед мо фаромӯш накунем ки ҳар як он нафаре ки ба майдон мебарад ҳамчун футболбоз, ҳамчун мураббӣ, дилхоҳ масъули баргузорӣ ҳам бозӣ довар ҳам дар навбати аввал инсон аст, одам аст. аз хатогӣ ҳеҷ кас эмин нест. асос ки ҳам хатогӣ барқасдона набошад, ягон омили дига надошта бошад, ҳазор системаи вар бошад, бо 20 камераи дига монем, бо системаи ҳозиразамон. албатта ӯ шумораи хатогиҳо минималӣ мешавад, лекин қарори ниҳоя довар мебарорад. хонохо инҷа мо аз иштибоҳ худро эмин 100% дошта наметавонем. мо худ ҳангоми баргузории бозиҳои байналмилалӣ дар сатҳи баландтарин ба ҳамин чиз аллакай мо мушоҳида мекунем. бозиҳои мана даври гузаштаи лигаи қаҳрамонои аврупо
خود شاهد این است. حتی حاضر بحثا خیلی زیاد از شاهد در اطراف بازی ریال با من سیتی، بله بازی لیورپول با اینتر، در بازی لیورپول هم در بازی ریال من سیتی هم جریمه 11 متر تعیین شد که تقدیر بازی را حل کرد. بله با نظر داشت اون تکنولوژی، اون امکانیتایی که در اروپا است در این بازی استفاده برده میشن. خانه‌ها بحث میشود. بله. من یک چیز براستی نمیفهمم. چندی از داوران ما در بازی‌های بین المللی شرکت میکنن. منظور من در بازی‌های آسیایی شرکت میکنن، بازی‌های خیلی بزرگی، خیلی بازی‌های مهم هم میگذرونن. گلمراد سعدلو، سیاد جان زین‌الدینوف، خوب عبدالله دولتوف، نصرالله کبیروف. اما چون در چمپیونات ما بازی‌های به قولی که مثلا عادی رو همینجا حکمی میکنن، همینجا داوری میکنن، ایرادها در اینجا نسبت به کار آنها زیاد است. من نمیفهمم براستی علتش در چی است؟ همینجا نازکی در چی است؟ نازکی در ماست که ما بسیار خورده گیری میکنیم، ایراد گیری میکنیم، یا که مثلا در من با فریقویت آنها اصلا که شبهه ندارم. خوش میکنم نسبت به برآمد داوری خودمان در عرفه بین المللی گفتنی هستم که در بازی‌های بین المللی داوری کردن خیلی آسان است. در اون جمله که یگان بازیگر اعتراض خودش بیان نمیکند. داور قرارش قبول کرد، اما همین قرار قبول میکنند. در مورد چمپیونات خودمان قرار داوری برآوردگی همه وقت محاکمه میشود در همون میدان، در همون لحظه. همین چیز برطرف شود، ایمایم همخیل چیز آزاد میشود، داوری آسان‌تر. بیاید با چند مثال کنکریتی بگذاریم. خب در من همین استودیوی ما هم دیرکتوری تکنیکی دسته روشن کلوب زاهد بابایف حضور داشتند و هم سرمربی دسته حاصلات زیندین رحیموف. ایشان هر دو از فعالیت داوران خیلی خوردگیری کردند. خوب چی گفتن ممکن است؟ چند حالت‌هایی را مثال آوردن، به ویژه حالتی که در کلوب ارینا رخ داد با حمله‌گر دسته روشن ایانبر اولاولو. خوب یک حالتی بود که داور اگر خطا نکنم کارت زرد دوم با بازیگر داد و او را از میدان بازی بدر کرد. خب من همین حالت ها بودن. اگر این حالت ها به خاطر شما نیستن، اصولا من همین دو نفر از فعالیت داوران خیلی سخت اظهار ناراضگی کردند. زیندین رحیموف کمتر، البته اون کس درباره وار و باز کیمچی های دیگر گفتن که مثلا تا حاضر نمیفهمن که مثلا همین وار با کدام شکل و با کدام اصول مثلا یک حالت رو معین میکند. خب به هر صورت خوش میکنم. بار دیگر تاکید میکنم معنی آن رو ندارد که ما کمبودی داوران رو روپوش میکنیم یا که ما بودن هم پرابلم رو، هم دشواری رو مد نظر میکنیم. هرگز نه. لیکن یک چیز دیگه متاسفانه به نظر میرسد، نه فقط من نسبت گفتگوی زاهر بابایف یا زین‌الدین رحیموف، در مجموع یک عنعنه بسیار ناخوب شدگی است. اکثریت وقت چی کمبوده باشد، اوید نادرست انتخاب کردن هیئت، دعوت لیگیان بازیگران خارجی، عموما تاکتیک بازی، اکثریت مربی متاسفانه اکثریت کمبودی خود را بعد از داور میبینند. همین چی کاری کمبودی، چی نارسایی شد، داور گناهگار. داور این خیل کرد، داور او خیل کرد، داور این خیل کرد. من قریب که یگان بار نشنیدم که یگان مربی گفته باشد که من از لحاظ تاکتیکی همینجا انتخاب نادرست کردم. متاسفانه هرچند که من همچون بنده همچون یکی از مسئولین بار دیگر تاکید میکنم ما کمبوده رو این کار نمیکنیم. کمبود زیاد است، خطاگی‌ها هستند که بر رفت بازی متاسفانه تاثیر نادرست رساندگی. لیکن بیایم ما تمام کمبودی خود رو بعضن حتی کمبودی در فعالیت خود، من بار دیگر تاکید میکنم سخن نسبت آن نفرای نمیره که شما نام برید. در مجموع در عموم فقط من هم دو نفر رو گفتم، اما دیگرها هم اندک شکایت دارم. بله بیاید از داوران نبینیم، بیاید در یک جایی ما از پس برطرف نمودنی هم کمبودی باشه. البته بار دیگر تاکید میکنم که این یان مربی راهبری دسته حقوقی ایراد کردن دارن، این رو هیچ کس این کار نمیکنه چون که کمبودی جای دارن.
ва ҳоло ҳозир аз ҷониби муҳтарам роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон ман ҳоло ба пуррагӣ маълумот дода наметавонам, барои ин ки ба пуррагӣ тасдиқи худро наёфтааст. Дар ин самт ҳам мавсими оянда якчанд навовариҳо дар назар ҳастанд. Аз он ҷумла оиди таҷҳизот, аз он ҷумла оиди тағйирот дар кумитаи доварони федератсияи футболи тоҷикистон. ва аз фурсати муносиб истифода бурда ман шахсан як пешниҳод доштам ки дар телевизиони варзиш бошад, дар барномаҳои телевизиони варзиш ё телевизиони футбол мо як барномаи махсус ворид кунем. чаро не? як барномаи хуб аст. 90 дақиқа бобо холмуродзода муаллифи он коршиносон мебиёнд, оиди бозиҳо ҳарф мезананд. биёем мо ҳафтаи як маротиба баъд аз ҳар як даври чемпионати тоҷикистон байни дастҳои лигаи олӣ бошад, лигаи якум бошад, як барномаи махсус хусусан оиди доварон низ ҷорӣ намоем. беҳтарин пешниҳод. ман ҳамчун масъул, ҳамчун ҳамавақт омодаам. ман фикр мекунам Рустам Абдуллаев дига ҳамкоронамон мо ҷалб мекунем. аз он ҷумла доварое ки бозии байналмилалия доварӣ мекунанд, нозирон, нафаре ки таҷриба доранд. мо омадаем ки ҳафтаи як маротиба омада оиди ин ё масъалое ки дар бозиҳо ба вуқӯъ мепайванданд инҷа муҳокима кунем. ба маълумоти роҳбарияти даста, мураббиён, футболбозон, мухлисон маълумоти пурра ирсол намоем. дар навбати худ телевизиони варзишам омода аст ки ин гуна як барномаро таҳия кунад. мо дар заминаи футболи тоҷик, дар заминаи барномаи футболи тоҷик метавонем ин гуна як барномаро таҳия кунем. хулосан ман ҳам омода ҳастам ки ин гуна як барномаро муаллифӣ кунам. бисёр хуб, пешниҳоди хуб, қобили қабул аст, қобили истиқбол аст. хуб, суоли дигар ин аст ки вақте ки доварон таъин мешаванд, то куҷо ҳама рукну паҳлӯҳои масъалаҳои мухталифе ки ҳастанд ба инобат гирифта мешавад. манзури ман чи аст? манзури ман ин аст ки мисол дар бозиҳо бояд албатта як доваре ки зодаи фаразан як шаҳр аст, масалан ҳамун бозии дастаи ҳамун шаҳрро ҳакамӣ накунад, доварӣ накунад. ҳамин гуна ҷузъиётҳо ҳастанд ба инобат гирифта мешаванд ва боз кадом ҷузъиётҳои дигар ба инобат гирифта мешаванд ки доварон ба ин ё он бозӣ таъин мешаванд? аввалин дараҷа гуфтанӣ ҳастум ки агар ки шумо аҳамият додагием ки мо дар лигаи олӣ 11 нафар доварои майдон дорем. соли 26 мо зиёдтар мекунем, барои омадан тайёр кардан бачаҳо муҳлат дар кор буд. инҷа хоҳиш мекунем ба истилоҳи чанд бригада ҳаст? аслан ҳамин хел ном мебаранд? бале, 4 бригада. 4 бригадаи кории доварон аст. хоҳиш мекунем. барои ҳамин ва як чиз дигар ҳаста ки системаи вар. агар ки мо системаи вар истифода мебарем, довари он ки литсензияи вар дошта набошад, иҷозат нест барои доварӣ, барои ҳакамӣ кардан ба ҳамин бозӣ. соли оянда мо кӯшиш мекунем бачаҳои ҷавон аз лигаи якум ба лигаи олӣ мегузаронем, шумораи доварон зиёдтар мекунем. шумо чӣ хеле ки қайд кардем дуруст ки доварое ки аз тарафи мисол гӯем ки клуб бошанд, даставои клуба ҳакамӣ доварӣ кардан наметавонанд. бале, умуман ҳамин тартиб чӣ гуна ҳаст? ман мехостам ҳамин тартиб аст ки ҳақиқатан мо намемонем вақте ки равшан клуб бо хуҷанд бозӣ мекунад. албатта мо довари клубу аз тарафи клубу ё аз тарафи хуҷанд ба ин бозӣ таъин намекунем. лекин агар бозиҳо дохили хуҷанд бошад, албатта барои чӣ не, мо метавонем доварои душанбе ба даставои муқобили душанбе таъин кунем. шумораи доварои майдон дар душанбе зиёд аст. барои ҳамин мо маҷбур баъзе вақтҳо мешавем ки доварои душанбе ба бозиҳое ки нисбат ба бозии гӯем ки Регартад аст, хуҷанд ё ки ҳосилоту кадоме ки даста набошад, баъзе вақтҳо маҷбур мо таъин мекунем. лекин ин таъинот аз тарафи комиссияи таъинот мегузарад. одамои масъул шишта ҳама таъинотҳоро ҳама рукну паҳлӯ ба инобат мегиранд. ҳамин чизҳоро агар ки ягон хатогӣ бошад аз тарафи департамент вақти таъин кардани доварон, албатта ирод мешавад, албатта мо доваронро иваз мекунем.
манзарат мехоҳед комиссия ба салоҳият ҳаст. Департамент пешниҳод мекунад ба комиссия тасдиқ мекунад. Дар комиссия 8 нафар масъулони федератсияи футбол аст. ҳар як довар аз назар гузаронида мешавад ки бо хусусан ҳастанд нафаро, хусусан мана яке аз ҳамкорони мо Фаридун Солиев ҳама вақт мониторинг мекунад, нигоҳ мекунад ки як довар ду бозӣ паи ҳам ба як даста нағалтад. мавқеи географӣ ба назар гирифта мешавад, чунон ки шумо қайд кардед. не ки чӣ хел ки Рустам Абдуллоев ҳам қайд кардан. фарз кардем бозӣ Хуҷанд Истиқлол, бозӣ сатҳи баланд, рақобат сахт. мутаассифона фарз кардем дар шаҳри Бохтар ё ки ҳоло ҳозир дар Кулоби Бостонӣ ё ки шаҳри Турсунзода доваре ки ба ҳамин ҷавобгӯ ба сатҳи ҳамин бозӣ бошад нест. ноилоҷ маҷбур Гулмуроди Саадулло ё Саёдҷон Зайниддинов ё Насрулло Кабиров ки Насрулло аз Норак аст, Гулмуроди Саадулло ва Саёд Зайниддинов аз Душанбе аст. дар ҳамин маврид баъзан вақт ноилоҷ ҳамин вай географӣ вайрон карда мешавад. лекин ман фикр мекунам ки ин ба рафти бозӣ ба довари онҳо ягон албатта бачаҳои мо ҳирфавӣ ҳастанд, манфӣ намерасонад. бале бубинед ки вақтҳои охир аслан дар олам дар дунё ба қавле ки ба тренд даромадааст истифода бурдани бонувони доварро дар бозиҳои хеле ҷиддӣ. албатта дар футболи мо ҳам ҳаст, аммо танҳо дар вар аст. ҳанӯз агар хато накунам кадом вақт мо довари марказиро ҳамчун бонудовар дида метавонем? аз мавсими оянда пешбинӣ нашудааст ё ин ки таҷриба хоҳем кард баъдтар? соли гузашта, мавсими гузашта бонувони мо дар лигаи якум фаъолият мекарданд. бале, манзури ман бозиҳои лигаи олӣ буданд. лекин на у қадар хуб натиҷа омада буд. хулоса буд ки камтарак дига мо инҳоро бояд тайёр кунем. яъне таҷриба бояд бигиранд. таҷриба бояд бигиранд. насиб бошад соли оянда пурра як бригадаи доварон аз бонувон мешавад ва умедвор ҳастам ки дар лигаи якум ё фаъолият мекунад. баъд як чиз дига мо бояд инкор накунем. баъзан вақт баҳсҳое ки ба миён мебиёянд, ҳатто бо вақте ки дар бозӣ системаи вар истифода бурда мешавад, бо мо имкониятҳои техникиам бояд ба назар гирем. 100%, бале. шумораи камераҳое ки дар онҷо, бале, ҷойгиршавии онҳо, на дар ҳамаи варзишгоҳ имконияти ҷойгир кардан дуруст аст. мо зовияҳое ки аз онҷо наворҳо дида мешаванд, шумораи камераҳо, имкониятҳои техникӣ аст. бори дигар таъкид мекунам, ин рӯпӯшкунӣ душворӣ нест ё пуштигирии доварон нест. агар оддӣ кара гап занем, ҳаст бо имкониятҳои техникӣ. ҳозир дар навбати аввал мо вазифа дорем ки имкониятҳои техникии худро низ васеътар кунем, чунки талаботи замони муосир аст. худ мо дида истодаем ки дар бозиҳои сатҳи байналмилалӣ, сатҳи баланд то чӣ андоза аллакай то як миллиметр кати ҳатто ҳолати офсайд буд набуд муайян мекунанд, дар дохили ҷаримагоҳ буд набуд муайян мекунанд. банди попӯш ҳатто нақш мебозад. банди попӯш ӯ рӯз бозӣ Бавария Спортинга тамошо кардам, ӯ бозингар ҳам як қисмати намедонам но чиз на чанд риштаи китфаш буд. не ки система аст муайян кард тамом офсайд. агар шумо аҳамият дода бошед, ягон эътироз, ягон баҳс, ягон кашмакаши зиёдӣ нест. барои ҳамин инам мо бояд ба ҳамин фарҳанги баҳо додани ба ин ё он вазъият, ба ин ё он ҳолати бозӣ, доварӣ мо бояд кӯшиш кунем. мо ҳамамон аз худи мо сар карда. ин маъно он надорад ки мо ҳамин чиза риоя мекунему дастаҳо не. мо ҳамамон узви як оилаем. футбол аст. мо бояд аз ҳамдигар бохабар бошем, кӯмак расонем, аз душвории ҳамдигар огоҳ дошта бошем. ҳеҷ вақт душвории дастаҳо душвории онҳо шуда наметавонад. ин душвории ҳамаи мо. ман чуноне ки ҳозир қайд кардам оиди ҳамун холҳое ки дастаҳои мо дар бозии байналмилалӣ ба даст меоранд, чунки мо намояндагии Истиқлол вахш ё регар не, намояндагии Тоҷикистон мегӯянд онҷа. мо кӯшиш бояд кунем ки намояндагии Тоҷикистон зиёд бошад. бошгоҳҳо, дастаҳои миллӣ, доваро, дилхо, дастурдиҳандаҳо касе набошад ватани азизи мо муаррифӣ мекунад. мо бояд дар навбати аввал аз нуқтаи ҳамин назар чӣ кунем ки бе дар якҷоягӣ
از پس برطرف کردن همین کمبودی‌ها شویم. بسیار عالی، بسیار خوب. البته موضوع داوری یک موضوع دامنه‌دار است و ساعت‌ها میتوان در این باره صحبت کرد، بحث کرد، اندیشه‌رانی کرد. البته فهرست یا روی خط سوال‌های من هم خیلی طولانی هستند، اما چگونه که گفتیم البته این بحث دامنه‌دار است، موضوع دامنه‌دار است و البته سر این موضوع ما در آینده‌های نزدیک برمیگردیم. و برای شما برای یک صحبت خوب و خوشتان اظهار سپاس. دوستان عزیز ارجمند، در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.